Соколовская София. Казка Владимира Дубовки «Одна горошинка». Може правда, може не. В далекой стороне між людьми був добрий лад. Так жили, як з братом брат. Ані сварок, ані кпін, а ніяких колотин. Не бывало издавна, одним словом сябрина. Але ж кажуть, що беде перешкод нема ніде, що яна наносить смут у затишний саме кут. Отбылося так якраз у далекий давний час. Через вёску летним днем подорожный шел с кийком, и тычыял ел горох. Да беде не помог, он горошинку одну упустил на дернину. Подорожный вдаль пошел, зник знак его следов, а горошинка ляжить, як перлинушка блещить. Мышка с ногтем нюх-нюх-нюх, да горошинку трух-трух. Только взять хотела в рот, как ее зауважил кот. Каптюры настроил ён, да за мышкой навздогон. Але пес под брамы скок, да гэта і ўцяў за бок. Кот за мяку, пес гар-гар, а кацінны гаспадар пса суседках таго і пагладзіў батагом. Пес завыў, заікатаў і забыўся пра кота. Гаспадар яго на ўміг з хаты выскочыў да іх і, схапіўшы нейкі кол, пес суседу перавёў. Знялася бойка там, гвалт страшенный, тарарам. И родня з усіх концов наляцела до бойцов. Кто за пса, кто за кота, не война, а дурота. Били моцно, били так, каб застаўся добрый знак. Злялі пасля водой той бязглузды дзікі бой. А затым пошел разгляд. Кто же у бойцы виноват? Стало соромно усім. Так дазналіся аб тым, што ўвесь пачаўся бой ад горошинкі малой.